Walag samla kentai bachinrang kibe shimbenta ha ka Meghalaya Games kidang kemen banyo ka kabuk siar banse yala ka sab ha gijinga kop baper. Nrai kiladap da gijing sosi ek jing mambiang ka jagatia jongki. Walag kino yala kai kila kemilenti bikin yo ek jagatia ka babiang kenang bikin yo ban penaram bat penjat hat bai radie banyo banela kai bha. Nrai kila snoken det balish pensa ki hikijaka kibam shimbiang ruem. Nalor ke jing bambiang ke jagatia jagadem kini kino ilakai kela matru ke jing sengusi haba kapan kana ke bagi deban penankam kalong ke bagi jabok bah bat ke bam shemelapen kuat ye. Kani ke jing syale bam sunyo kino ilakai kela sapriang leng bagi video ke social media ha ke bagi babon kela penram jur ke sarkar jela bat ke Meghalaya State Olympic Association halor ke jing pulom jengki ban penbiang ya ke jagasa ke babiang. Bat kumjuru ba kam shemlala ban penbiang ya ke jakasum ke ba peniru bakim dan setia kan no guru jing perkat ke mensi metiblam naga benta kino ngele akai. Haba kini ke kubor kelas sapriang stat alor ke jing sya iben kino ngele akai. Da ke jing sokya halor kani ha ke porsteng miet jong ke arterik jemang arhajar arpuar. Menteri rang ba ke jela Konrad Kongkal Sangma ulalit jurep kensan ya ka Jawaharlal Nehru Sports Complex bat ula syam dalam jong ki kemat ke jing sertok jong kino ngele akai. Haga balus pensa eki hejaka pemihap setia ban pentia eki. Konrad Kongkal Sangma ula penpau ke jing bam sru penat ikur kompenbiang jakasa ikinong ilakai. Bat ula betak bari berpensa bat eki haki hotel. Normal competition. Dapat sekarang asung by chance kau audit, sekarang sekarang nama ni, dapat sekarang sekarang. By chance asung cap cau dia ada disuruh nama audit, sekarang ni, sebab sekantar ini disebut sekarang. Make sure that everybody's room is organized properly, full proper with everything. Otherwise, let it be. Cancel the programs, cancel the games, let them all go back home. It's not the way. I don't like this. It's not the way you treat our boys and girls. So you take them, make sure all are in the hotel. If you can't find place, you tell us. I've got a hall in same bungalow. You put them there in my I can at least take 50 people there to sleep in my hall out there. If you guys can't even organize a simple rooms for them.